Егер қиналып жатсаңыз, қайғыға батсаңыз, қылған дуаларыңыз қабыл болбой жатса, ойлаған ой мақсаттарыңыз ишке ашпай жатса, анда төмөндөгү Исмул А'зам дуасын окуңуз. Аллахумма inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah'ım, men senden suranam, kübөлүк берем, sen Allah'sın. Menin ibadatıma senden başka ilah yok. Sen жалгызсың, eç kimge muhtaç emessin. Жараткандардын içinden sağa tengdeş eç kim болгон emес, болбойт деген төмөндөгү дуаны окуңуз. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мечитке киргенде bir сахаба колун асманга көтөрүп алып, төмөндөгү дуаны улам кайра кайталап окуп жатканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сура, Кудайым сенин сураганыңды берет деген.